دیا وڵات ئەڤەل بەست یا مەڵە ئەحمەدی پالۆیە ئەمێ بخۆینن دیا ڕاستی ئەڤە کوژێ دەری تو دیا ڕاستی ئەڤە کوژێ دەری تو بەپێ ژیر و شیار و سەروەری تو بەپێ ناڤە جیهانێ خوا دبینێ لەسەر وێ تو نەخۆش و دڵبرینی تو شێردایە بسنگێ بۆز و شێرین لەسەر دەستێ دەلال و گەور و زێرین نە 9 ساڵان بەرێ بوونە هەزاران لەسەر لات و دەر و گەنداڵ و خاران دبەر باران و پووک و بەرف و سەرما دەهاوین و زڤستان و دگەرما لە دەربەند و شکەفت و چاڵ و تابی درۆژ و شەڤ ji بۆ ناتە درابی خەوا شێرین ji بۆ ناوێ تو نینە ji بۆ ناتە دزانم هار و دینە نە حەیفە کو بهیلی تو پەریشان دبن دەستێ نەیار و دەرد و ئێشان کە نابینم ji وجدان و ji دادی بەلەنگازە تو لنگێ خوا درادی نەخۆشە ڤایە بەر ئێشێ دنالی ji çavan hêzkirin xwînê dimalî kە napirسێ çiye derdê te yadê bi govendî ketî meydan û qadê demek gorî heq û rastî nizanî ji bona xwariyê tim dergevanî heqê dê ser te heqê her tişt bibîne biparêze li ser destan hilîne gelek derdê mezin dîne ji bo te çira xajîn û hêlîne ji bo te ji dewra beg lik û şah û emîran heya noke li ber mizraq û tîran ewî carek nedîtî keyf û xweşî dibin destê welat de dînfiroşî neda alî li ser wextê xwe carek ji lêşînê nedî bona xwe parek divê karê li zozan û newalan dikêşînê tim kul û derd û mitalan ku te nakî qenanêrî cîhanê çilo nabînî vê dewr û zemanê diya te bes melûl û serbijêre li dewra xwe bi çavê reş dinêre heya kengî bimînê bêkes û kar tu xwe didîye qe carek nabî hişyar li dîwana bikî qêrîn û halan bibînî nazik û rind û delalan bixwînî tîp û zaravê beyanî hilînî şûr û mirtalê xizanî bigînî xwe gelê bêpar û bêzar ji daxwaza bikî jar û birîndar. مەڵە ئەحمەدی پالۆ زۆر سپاس